Mwiriwe, ni mwarimu Uwimana Jacqueline. Tugiye kwiga isomo ry'Ikinyarwanda gusoma. Mbere yaho ndagira ngo muntege amatwi mwumve agakuru ngiye kubabwira. Nyuma y'ako gakuru turaza gusubiza ibibazo ndibuze kubabaza. Muranyuze amatwi. Kanyanja yagiye ijanjagiro, ageze hafi y'ijanja ahura na Sebaganji ajanjagira kubera ko arwaye amavunja. Reka nsubiremo. Kanyanja yagiye ijanjagiro, ageze hafi y'ijanja ahura na Sebaganji ajanjagira kubera ko arwaye amavunja. Nagira ngo rero muntege amatwi musubize ibibazo bijyanye n'iyi nkuru tumaze kumva. Ninde wambwira abantu barimo kuvugwa muri ino nkuru? Yego, Kanyanja. Undi ninde? Sebaganji. Kanyanja ngo yaragiye hehe? Yaragiye ijanjagiro. Hanyuma ageze hafi ya janja yahuye nandi. Urakoze cyane. Yahuye na Sebaganji. Sebaganji ngo yarameze ati, yarajanjagiraga. Urakoze. Kubera iki yagendaga ajanjagira? Urakoze. Nuko yararwaye amavunja. None muri ayo magambo tumaze kuvuga yose, ni irihe jwi mwumvise rigenda rigaruka? Ninde wadufasha? Urakoze. Igihekane nja. Igihekane nja kigizwe n'ingombajwi ebyiri na ja. None ninde wadushakira ijambo ririmo igihekane nja? Wagiye? Urakoze. Injiji. Undi? Injishi. Yego. Inde tuboneye irindi jambo? Urakoze. Uruhinja. Irindi? Urakoze cyane. Ubukonje. Mushobora no kuduhana yayandi twagiye kumva muri ya nkuru. Yego, kujanjagira. Irindi? Amavunja. Urakoze cyane.
igice kiri ku mubiri wacu, ku kuboko. Yego, ninde wakubwira uko hitwa? Igikonjo. Urakoze. Murakoze cyane, muri abana beza. None ndagira ngo dusome injiji, injishi, uruhinja, ubukonje, kujanjagira, amavunja, kuvunja, igikonjo. Hanyuma muri aya magambo ni irihe jambo rikomeye mutumva inyito yabyo, ubusobanuro bwabyo? injiji. Injiji ni iki? ni umuntu udasobanukiwe ibintu, ujarajara mu bintu, akaba atabikora neza. Injishi, ninde wakubwira injishi icyo ari cyo? Ni bande bafite igisabo iwabo mu rugo? Ego, injishi rero urya mugozi bafatisha igisabo bakimanika ahantu. Uruhinja, ubukonje. Yego, ubukonje ni igihe wumva udafite ubushyuhe mu mubiri wawe, cyangwa se wishyizeho umwenda utumutse neza, ikintu kitumutse neza, icyo gihe wumva ubukonje. Kujanjagira. Kujanjagira ni iki? ni ukugenda udakoza ibirenge hasi neza, n'amano adakora hasi, cyane cyane kuri ba bantu bafite indwara yitwa amavunja. Amavunja yo ni iki? ni indwara iterwa n'udukoko twitwa imbaragasa. N'aha i Kigali ho ni mu gisirimu, inzu zacu ziba zisukuye, ariko imbaragasa zikunda kuba mu nzu zidasukuye, zidakuburwa, zitozwa, hakazamo utwo dukoko. Utwo dukoko rero tukinjira mu mano cyangwa se mu ntoki z'abantu nanone bafite umwanda batajya bakaraba, mujya mubabona. Murakoze, tuzongera kubonana ubutaha.